Alfe Soriano ng bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Superstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalan na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan ada balang sinansakay ya pinablin na dumerengal. Maray na aldaw sa Indugabos. Maayong buntad. Aliwan maayong buntis ha, maayong buntad. Naimbag na bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdumnog ti dayto nga programa tayo sapay kumada kayo tinasyat nga kasasaad. Tapta nga aldaw, iti Huwebes,
ay maganggano si plus ibabatik na panahon na ani mansalat tila lang ula na piligoy kalendaryo. Pero pitalaran na nyo tay Hulyo 27 ha. Kasi katutan sa pangideliver na lang ula ng Apo Presidente Bongbong Marcos na sa State of the Nation address to niya. O ila kumon ya aga mangansyon na sa may uso natan, ya may kansyon niya, adididididi, di ba? Na naman sasalita ni Presidente at agkula natatalusan. Oh, good morning! At sarara may kabyangan na saray teachers. Ya maluluto na tuni ladang pansit. Kumusta? Pinang-deliver damat na satay State of Division Address. May suda. Suda. Ditan ad DepEd. Kumusta larara may superintendent tan saray kabyangan na sip-visor. Tan aray principal suspects. 100 days report, ha? Kayuro-yurong tunilambungat at amay-amay lay reklamo. Bumbun kurarayay pigaran sulat. Ya reklamo the Regional Grievance Committee, Department of Education, Regional Office. Subject: request for investigation into circumstances affecting the integrity, fairness, and impartiality of the selection process for the position of Chief Education Supervisor o dino SGOD. Okay? Sakitan niya reklamo, address the Regional Director, Department of Education, Regional Office 1, Regional Grievance Committee, Department of Education, Regional Office 1, Regional Director, Civil Service Commission, Regional Office 1. Copy pernis iraraya, ha? O direct kung kukumon ya sinusulatan sararayan departamento or aratay head na bitlaran departamento. Aya at sakay sulat bitinun takini ta piano singa matibag style. Matibag style. Ya kailangan amunin kiniraraya, under oath iraraya. De pero iba sa tayutan. Wala lamot ja. An open letter to Career Executive Service Board, Civil Service Commission, Ombudsman, and DepEd Central Office, Regional Office. Okay. Nadertan. And Regional Grievance Committee, Department of Education, Regional Office 1, City of San Fernando, La Union. Subject: humble appeal regarding the manner of transition in the designation of the SDO Private Schools Coordinator. Okay. And another respectful request for investigation and appropriate action on apparent procedural irregularities in the conduct of HRMPSB
proceedings and related personal actions. Araraya ya pigaran na sulat, dokumento ya bumbuntayo, apatira, kaya makakapal ya Tatay Gagimira, at reklamo kontra at sayay balo-balo ya division na balubalon na superintendent balubalon to kita school division superintendent SDS sana ni may DDS aya SDS senior division superintendent Henrik Clamuda kayuro-yurong to nilabat you see atan kasi so sakay at sararatay impila at satay accomplishment report na first 100 days at DepEd Division Office at Balon SDS. Early in the morning. Wala ra at Ate Gagimira so mangipapalapag na sa may kindalay may pagka demoralize dala na di-demoralize lara at Ate Gagimira ya saikwanda at saikabyangan na DepEd ya supposed to be separate itan at walay sarili tutan at Ate Gagimira ya departamento ya aya dapat aga nasasaklawan na say politiko they must be insulated politics pero antayo say nagagawa ay singa demoralisasyon ditan say kwanda singa kami labatla City Hall Department sir kwanda singa kami labatla departamento na City Hall aliwan identity walay sarili ton identity ya ahensya na gobyerno o departamento na gobyerno ya Department of Education singa labatla kwanda si aliling mila at singa kami labatla departamento na City Hall. Early in the morning. Bulata na. Nadidemoralize laran tampol. At sayay balon na liderato na senior school division superintendent. Aya ada panamuglay nan Superintendent Marciano Soriano. Gano, taan na pong kumay ngarantudya at Ate Gagimira. Ay officer in charge SDS. Si katuya natan si ibabagan na mambubuli at sararayay at teachers tayo la agtura na kontrol the same manner agmut na patulog so ulo dararatan agara basta-basta tulak iguyur nasa kimot yung opisyal at Ate Gagimira kanyan si karalay kukontrolon na politiko. Early in the morning. Antadamot irarayan na politician siya bawal suuntalan mibabalit sa tantan na mani-endorse o da sararatan yabitlaran na posisyon pero araya at nasusumlang pinablimiran dumringel. Early in the morning. Wala ni raso ipapalapagdan na reaksyon at saya at Ate Gagimira. Kailangan kwanda at
judicious expenditures at sararatay kwarta na sa Department of Education. Wala atati gagimira. Wala lamat sunagawa, nabuwas amo, o nabuwas, agaw na Biyernes. Walay nagawan orientation, timan at Inyaris Coliseum at Antipulo. Sarag tumat manaya, ya online participation. Pero, sa SDO Dagupan, unlara face-to-face, yaon natindi, limaran katao kunulamot irarayan uladitan, yasay kwanda at mandarak lalamot, napundo na DepEd. Oho, imagine nyo tanay, talagang na very extravagant sirena, so kindadya. Panaggastos dadya at DepEd. Sa ikwanda, aya kunun suda, State of Division Address is a waste of money. Tamambayar so DepEd at panggamit ditan at Estadia. Okay, tadimanda ginawa. So, pang-deliver na satay first 100 days report. Samantalang walamot kuno so event hall datan at satay balon building da ditan at division office or sarag tumat yan nagamit may abong na alumni o amay Angara gymnasium or titawag na saman. Wala balo ditan ay City High may Angara Gym. So araratan sarag ya gamiton kuno iraratan at ating gagimira. Akin ya dimanni at Estadia so pangganapan na satay suda waste of money tasay mambayar at say DepEd kwanda at ating gagimira. In the morning. Teachers, sumang ipapalapag iraraya at agimot iran na ranggo position datan the division office. Mas lalo lamot siya si ipapalapag da nabuwas July 24 1 p.m. to 5 p.m. walay orientation seminar at Inyaris Coliseum at Antipulo. Yaaya at sarag tumut kuno ya may participate so school division office na Dagupan at panamaglay na satay Zoom. Zoom. Sarag mumut ya bantayan iraratan. Ya singa gagawin tayo mut yan babantay ka na sa impeachment hearing da Senado, akalive mo't iraratan social media or media outlet anto kaman nirang klase na platform na babantayan mutan. Ay, sarag tumut kuno ya, may participate ka da panamagloy na Zoom conference or what so anto gawon datan. Ay, klasin na makaatindi kalabat. Ya agkala unla diman biyahe in Manila, ya pituran katao ni raratan. Siyempre, say biliting dani. Say gasolina dani, panangan dani. Gastos lalamot kwanda nasay DepEd. Say teput at saya, baka wala lamot so contribution. Baka lamot wala rin contribution sara isyaken principals no jad division office lagi baka wala mot iradtan
o jara eda sararatay principals. Ya, siyempre, unsip-sip mo't ira eda kinan na SDS damat. Tapi ano agararaya ay na kinmat nabuli o nadimot ditan o kalon irad sararatay position dadtan. Wala ra atate gagimira. So akayurong incumbent iran akayurong sararatan niya respective positions dayang gapumot. So ontalan ginawa daya alimaong o dino maugas saratay position da, they are performing well, tagabagabay damot iraratan niya trabaho at ato'y gagimira, inpasubsub sa trabaho, at wala ra si insasalat da, iniikal dara ditan, sinasalatan da, nasararamay kaibadan, nadiktaan da, laut-laad, sararatay panangusar na pundo. Early in the morning. Actually, may so abay pa sa dasatan niya impan na pwisto dadtan bilang OIC. Antayo ararate unta nila singasaman. So ibiyahe dada Manila no pitura ra bilbilang tasarag mumot sumi participate at pananmaglin na teknolohiya. Zoom, kung kulangulan niman. At sa ikwandatan, ipapalapag na saratay watan iran opisyalis na DepEd, ways of energy and resources. 4 oras lambungat itan. 4 oras lambungat itan, yan ayari kamot, may participate online. Hakidula ka ni face to face. Siyempre, shopping mo't, makapasyar mo't. Early in the morning. Pero manggastos kayo balat, ha? Sige. Baka wala rin kaibadagtan niya master teacher. Kanda ni. Master teacher, ha? Early in the morning. Singa, walay hints to ya. Okay. Sige. Ni wala lamot manaya kunoy kapanla puto diman the regional office yan ang submit lalamat na protesta na nampayla kwanto dyan na formal grievance saramay pang-ukal da at sararatay posisyon niya si katuya maibabagak na premise ko nun naman na tato'y gagimira patiran sulat siya makakapal ya, pigara yan na piligo. Pambilang tipa na piligo, mga limara. Piligon na andukoy irarayan na reklamo. Actually, ako ni masyado na abasan maungya, kajag karakiltuya, pero idan takilabatla na singa pasakalyi ada sararayan issue ta. Ando kuya, series ya tate gagimira. Issue ditan the Department of Education School Division Office Judge Ciudad Tayon Dagupan. Early in the morning. Magmamaliwlaran singa Department Labatla na City Hall. Early in the morning. Whatever kwanda iraramay whims and ka-prices na watan iraya walang pakapanyari at ay powers that be at tatawagan tayo at dishakam to the whims and ka-prices. Antoy setupet natan, antoy ipalapag walay reaksyon da. Antoy palapag to, kuwang ko. Daya kwanda, puro lastog sir. May pangilastog to sarili to, kwanda met. So, ipapalapag to kuno satan, iya state of division address. Siya endayo met.
nasa kay speaker da o guest of honor and speaker da. Early in the morning. Okay. Malilinutan ha. Ipapasabi tayo. Reklamo na sararay kabyangan na saray opisyalis na say DepEd. Pero palino ko mo labat. I have nothing against the Kenan Dr. or si SDS Marciano Soriano sa tanatati gagimira. Pero ikiking kulabat lay issue siya irireklamo da ya kayuro-yurong to nilabat bilang SDS da at dakdakil la kwanda su untalan agawa. Early in the morning. Tan gagawang kumot su pulaing niya makapan-reach out da sikatun niya. Ay piano na alakmet na su reactions to. Kasi walay inasinggerang kuditan ya ano nayari i-facilitate to gagawang pipulaing pati sarara may amigo to ditan at laang kuraratay numbers to tapiano makalatay mo't na reactions to ipaliwawa tumot naman bilang o sikiran teachers ita nya mandiringal at sarayan na bukta nayari yun ipasabi Early in the morning. ya miri-reach outat ya naalak kumun so reaction to niya tanong lakad division na may na saba mo ba nga puntan sir busy walay nakar daw walay unya may seminar dakwan Early in the morning. okay si katutan aya kinlabat siya pasakali lang bungat siya at sa tay issue against the officer in charge na school division office ayay SDS senior division superintendent ya wadyan amin iraratan niya reklamo ibasa tayo raratan sansansakay ed manuntumbok iran agaw okay tapi ano naantan tayo nantun talagay nagagawa ditan ed division office ya nagmalula kwandan departamento na City Hall. Good morning labat la. At sara may kabyangan na superintendent. Tan saray kabyangan na sip-sip visor. Tan saray principal suspects. Joke orly. Kapiano agmet na-stress na maong irarate watan iran na walay tatawagan dadtan ya ken. Si kwanda manayan wala na nga yung mother dun wala na si Mother Kunda. Nag-retire na si Mother Kunda pero mas grabe naman itong si Anak Kunda. Mas worse kay Mother Kunda itong si Anak Kunda. Grabe Ararayay watan iran disgranted. Early in the morning. Pero pimapaway iraratan. Arara na disgruntled official na SDO. Pimapaway iratan limara di man tagay. Ipasabi namin iraratan niya grievances da. Early in the morning. 32 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Ipatuloy tayo ray issues. Idan tayo na malaknaban niran komentaryos, pakaasulan na aral, aliwang pandural, kasumpalan na pakabat, manlalapod saray, manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at
mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng Quinto Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Magandang umaga mga kapaborito! 7:30 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Tuloy sa programa tayo early in the morning, Jalabat, at paborito yun na estasyon DWGE 88.1. Kaya ba yun sa amigo yo, your one and early in the morning, say kabusol na Sare Balasubas. Matatakot gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan Mananisya ed Katwaan. Early in the morning. Hoy, jada kabarangayan, nang nangyula raratay listaan na saray scholarship ya araya at ipapaksubda ed barangay. Wala may anong nang compose ng Kapitan Hubin Salayog. Pakikuha na po mga stab ng scholar dito sa Barangay Hall. Yan to, impusto at Facebook, social media account to. Pero siya balang ko dyan ay wala rin sinaksak iran scholar kasi stab kontumat. Stab, STEB. Nasaksak si rin. Kaya tutuputunda. Ano pong stab yan, Kapitan? Catherine Espiritu. Stab. Haramay, kangaranan na scholars, wala stab yun. Ito na ka barangay kapitan. Haramay ini-endorse da. Sa barangay Karael, kumusta la kasi? Buwas. Sing batang tayutan. Nawala ni oras tayo at nayarin kintayo ya. Palapag tayo mo saya na programa tayo ha. Nawala ni oras. Kani ando ko yay reklamo DepEd. Actually, mamay ladya su manchachat. Dakil ladya su manchachat. May amay mangi iter na saratay greetings na anini. Walay oras tayo kung saan tayo raratan na bitlaan. Kasi niya ay open letter to Career Executive Service Board, Civil Service Commission, Ombudsman, DepEd Central Office, and Regional Offices. Nire-report lang po namin itong mga violation ng OIC, SDS ng Dagupan City, Marciano U. Soriano Jr. He prohibits qualified personnel from applying for a position in favor of a single candidate as an appointing officer, diretsahan na pinagbabawalan at kinausap yung tao na wag ka nang mag-apply at hindi nila ito i-appoint kahit wala pang selection process. So, baba atong dala. Kalaman na-apply sa ata na posisyon kasi wala la.
Singa gabay dan ikarga ditan. Ang gano amay opisyal, ang gano amay tuo ya aya at qualified. Baka overqualified ni ingan agdagabay ya panaplayon at sararatan ya posisyon. Diretsahan na pinagbabawalan at kinakausap na wag ka nang mag-apply. Hindi ka rin i-appoint kahit walang pang selection process. May identified person na siya na publicly na ina-announce na i-appoint niya. Hindi pa tapos ang merit selection process. Immediate removal of a program or focal point from a personnel whose primary duties involve that program allegedly due to personal dislike, kasabwat ang bait-baitan na new. Wala rin ngaran niya minisyunda. Wala rin may mambait-baitan at pakitang tao. Kumusta na kaya yung Little Mayor dyan? Nandyan pa ba yung Little Mayor dyan o nag-retire na yan? Sabi rito, ito ay tuta ng politiko. Non-compliance, walay kinja, tuta ng kwanto, identifiable lang, no, bila ang kulaya, kaya medyo bitin-bitin ng takini. Non-compliance with established quality management system o kaya protocols. Ang iproproduce niya o procedures niya, mga tuta ni OIC SDS. Basta gusto nila ilihim ang maling gawain, hindi na dadaan sa mga opisina, diretso sa kanya. Kontrolado na nila ang buong School Division Office Dagupan. Hindi na siya DepEd. Sangay na nga siya ng LGU, nitan. Katulad ibabagara, Department Labatla na City Hall. Kasi personal choice, appointed yang OIC SDS, kaya hindi rin merit performance ng ang qualification, kundi political endorsement accommodation ang pinuhunan. Okay? Huwag lamang la. Ipapalapag na dyan at Ate Gagimira, tuta ng Chief Executive. Tuta ng Chief Executive. So gabay ito ni Baga, bumbun ira na mayor. Kaya niya, si papalapag da, Tate Gagimira. Hindi dumaan. Ito dyan, magano tuta ng Chief Executive, non-compliance with established quality management system or protocols and procedure. Mga tuta ni OIC SDS. Basta gusto nila ilihim ang maling gawain or maling gagawin, hindi na dadaan sa mga opisina, diretso sa kanya. Kontrolado na nila ang buong School Division Office Dagupan. Hindi na siya DepEd. Sangay na siya ng LGU kasi personal choice appointed ni Chief Executive yang OIC SDS. Kaya hindi na merit performance ang qualification, kundi political endorsement accommodation ang pinuhunan. Ang bulat niya, yareklamo da Civil Service Commission, Career Executive Service Board, Civil Service Commission, Ombudsman, DepEd Central Office, and Regional Office. Okay.
At nyala, they are flaunting their paramours. At may illicit relationship with namamariti siya naklasaya. Si Paya kasi, sabi dito, at may illicit relationship with a classroom master, teacher. Pagkabalik, laging pinupuntahan at lumalabas. Sismusa kayo kasama ang mga kaibigan para hindi halata. Balik ulit sa dati, di bali sanay na sila sa kahihiyan. So, iyamutyo mo ta? Iyamutyo, do not flaunt your paramours. Iyamutyo. Ta kayo susugsugan. Nananang da. Nadidemoralize sila. Nananang da. Bulgar la. Kabat dala. Sana magkaroon man lang ng investigasyon at pagdinig. May ethics committee din sana para masuspindi itong OIC SDS para magkaroon man lang ng takot. Mag-imbestiga kayo kahit sa pinanggalingan nilang division, SDO Pangasinan 1 and 2. Tyrant, bully, leader. Itong si Marciano, hindi pa siya full-fledged, ganyan na siya. Paano pa kaya? Sa SIS board, please train your CISO officials. CISO 6, tapos hindi pa full-fledged. Ito na ang threats nila or CISO na nga siya, pero hindi niya taglay ang mga aral at disiplinang CISO na siyang shame, liability sa CISO family. Career Executive Service Office lagi ya. So CISO at ato'y gagimira. Kaya kakaroon damot ditan. The CISO board. Please train your CISO officials. Okay? Mga sumusunod ay mga konkretong pag-uugali, galaw, disiplina at threat ng OIC SDS. A narcissistic leadership, self-centered, grandiose, lack of empathy, seeks admiration, often reacts defensively to criticism. Hindi yan magtratrabaho kapag walang picture. Dapat laging may picture. Akala mo, gawa niya lahat. Ang ayaw na napupuna ng mga gumagawa, markado ka sa kanya. Pati pagbalik niya sa dagupan, he seeks a program, kaya nakailang welcome program siya. Buti sana kung siya ang gumagastos. Then, hindi pa kontento. Dapat lahat ng eskwelahan may welcome tarpaulin siya na may mukha. Parang, sige, kulabi lang niya. Medyo degrading. Pamot awa, nananang ko, dead sarat, singa di man Adwi Central Elementary School, wala kakarga di man, tarpaulin, welcome and congratulations. Okay. Di, normal mo't itan Ano walay balo na appointed diran nira, official. Normal tan. Pero na iganggan mo, iraya kailangan walay tarpaulin ko ditan. Dumamot laman. Katuloy idadalunda. Authoritarian or coercive leadership relies on power and fear to enforce compliance, minimizes input from others. In public, nagbabanta na ang alam nila at kilala niya ang mga ayaw sa kanya. Kung sino ang sumusuporta
kay wala mo't manaya sunan-apply ya full pledge SDS and resident voter of Dagupan City si Diosdado Cayabyab. He started his career in the city. Hindi taga San Carlos kasi si Dr. Soriano. Nag-alis ng focal persons na walang pasintabi at bigla na lang nagpapanumpa ng panibagong focal persons. Sa private schools at DRM focals, very embarrassing, demoralizing, and humiliating. Isang head teacher na kaka-assign ng nag-retire na SDS at wala pang 3 months, inalis sa pwesto at inilipat bilang assistant principal kuno. In-announce sa harapan ng senior high sa pagkadismaya ay inalis na head teacher na wala man lang pasabi. Dakdakil niya at ate Gagimira. Araraya at sulat malapo ditan at SDS office. Wala ray arumat yan ang reklamo dya. Ya walay kangaranan da at ate Gagimira. Ya talagan nanrereklamo raraya. Sa kilatan, iraramay kabyangan na saramay assistant iradtan. Dakilya ya issue tayo. Palapag at ate Gagimira. Tapiano ang tatayon ang tinagagawa ditan division office sa siyudad na Dagupan. Nanang nang timot na no makalak met na tawalari ko kontak ng kuran teacher sitan, yan makalak ng gano video or aramay kopya na sa may speeches to karuman at saratay 100 days report to bilang senior division superintendent at school division office. Early in the morning. Ang sakit irarayay kinda, ang sakit irarayay paratang da, pinablimiran dumurungal. Pero itertimot at ate Gagimira so presumption of innocence kinan superintendent. Kasi sa accusation, allegations is not synonymous of the satay guilt. Niyarin na expression of grievances, tanakal mo't iralante, wala mo't sakit na linawada, pero ang tukabaliksan niya aya at guilty la at ate Gagimira so abitlan superintendent Early in the or SDS. Although amay talagan abay pass, amay iradtan iray abay bypass iraya kabyangan na sararatay senior officials na SDO Dagupan. Early in the morning. Say makapasinagumlabat amay bagadan singarabat lara departamentoy City Hall. Ya walay mandidikta ditan whatever the whims and caprices. Okay, karakol na saray viewers tayo ha. Karakol na saray viewers tayo pero ibabaganon Lawrence Palma ya kwanto at ambang-bangetan ambalubaleng jaad arap na City Hall jaad kola ay Metro Plaza karuman asingub kulatan asingub kula talagan malalansi ya ipapalapag ng Dr. Gat Jose Rizal Juanan Lawrence ya malansang isda at ati Gagimira so ipapalapag da. Sa ikwanan madam, atan kuno ya suma at State of the Marites Address. Ay,
wala ramot sa mga ipapalapag iran teachers. Mabait kunumat. Mabait. Wala ramay teachers from other division sa kwanda tamabait. Si Dr. Soriano kwan, aking balat yajad division ay na syudad at aliwa balat so reactions da. Apparently, he is not welcome. Singa walay nunayarit araratay aruma opisyal dito na nunayari mangga walara na may declaring him persona non grata. Gaymut latan ay. Pero dyan division, other division, si kwanda tamabait yan, si Dr. Soriano, kwanda mabalat. Agda siguro mo nananang ang tinagagawa dya ay, dagupan. Talaranan nyo la, so programan Likna ay Balay na RJ Jimenez. Aray viewers tayo, listeners tayo, amigo Erenio Velasquez, Engineer Rodolfo Dion, Jema Busto, Teresa Cornel, Rosalina Aquino, Jojo Bauson, ang si Balong Minerva Cruz, Benedict Dumayas, si Rodolfo Fernandez, Oscar Dolormente, nalmumuak niya sinsya, Buds Vidal, si Master Sarlo Gonzales, si SG Arnolfo, SG Samudio, ditan mangaldan tan si Mark Abrasaldo, Agawad Mike Labsan Jr., ditan danunang Sampabian, Cesar Patani, Delpin Calma, Cristina Ocampo, John Agas, Ma'am Jinky Alagadan, Nick Noc Tolentino, Renato Hobillanos, Christian Ramos, Engineer Oji Cornel Bentinilla, Carlito Bandong, Maestro Bandong, si Lynn Coronel, Naria Siapno, Mario Ico, Servando Palma, si Clark, security guard tan at University, Itanad Lyceum, Lina Gatchalian, Tansare Tropa 35, si Paro Torio, si Aticha, si Jolens Antipolo, tan happy birthday at Kenan Silya Siraldi Baruso, si Marilo Vidal Tinte, happy birthday mo't kuno, at Kenan Silya Siraldi Baruso, and happy birthday kay Tonton Llamas, si Noel Mejia, si James, Engineer James Tamundong, kumusta la? Wala ramay mulintong, titawang mo sa man, buron tilapia. Si Rodel Idadis Peralta Ditano da London, si Fernando Espinosa, Armando Segundo, Maxi Soles, Tan Arumnira, Atabunanakla, nag-greetings. Alagpasang pala oras ng Kuya RJ Jimenez. Maabigya kapusan at balang sinansakay kaibak at technical side si Jael Franz Kayabyab. Amigo yo, your one and only in the morning. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Ayas, number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM.